Hello my people, ladies and gentlemen, nkuko mubibona rero turi live hano mu Nzove nahakomeje kugenda habera imyitozo ikomeye cyane, imyitozo karundura karahabutaka y'ikipe ya Rayon Sport. Umutoza Bruno Feli, uyu mutoza w'umufaransa w'umuhanga cyane, akomeje kugenda akoresha imyitozo iremereye, imyitozo irimo amateknike adasanzwe. Ikipe ya Rayon Sport iri kugenda yitoza mu buryo bw'imyiteguro ku mukino ukomeye cyane izabihanganyemo n'ikipe ya Etincelle. N'umukino uzaba ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12 zuzuye hariya kuri Kigali Pele Stadium. Ubwo rero akaba ari nayo mpamvu ikipe ikomeje kugenda yitegura mu buryo buremereye cyane. Murabona ko turi inyuma ya stade, turi inyuma y'iki kibuga cy'imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport, kubera ko umutoza Bruno Feli ntago ashaka kuba yakwerekana systeme ze za nyuma azaba yifashisha ku mukino, ariko twagiye turebesha amaso nubwo batatwemereye ko kamera zacu ziza kuba zireba mu kibuga, kubera ko batashatse kwerekana amashusho y'uburyo bari kugenda bakomeza gukora imyitozo. Ugiye kureba rero mu bakinnyi bimeze neza cyane, abakinnyi bose barahari kandi bameze neza, bararicyaye rwose n'urwembe. Uwitwa Bigirimana Abedi Lokando, uyu musore w'umurundi wari umaze igihe mu mvune, yaragarutse ameze neza cyane, ari kugenda akora imyitozo ye ku ruhande. Mu minsi mike araza kuba ajoininga ekipe, hanyuma ibintu bitangire kugenda biryoha neza cyane 5-5. Uwitwa Guruwari Tambwe Ngongo Maestro nawe ari kugenda agaruka ameze neza cyane, nawe akomeje kugenda akora imyitozo mu buryo budasanzwe ku ruhande. Nawe mu minsi mike araba yongera kugaruka ajoininga timu, ibintu bigenda neza cyane. Ku rundi ruhande n'abandi bakinnyi bose barahari, usibye Aziz Basane Kulanya, usibye uyu musore ukina mu bwugarizi Youssou Diagne, bafite ibibazo by'imvune. Aba basore nibo batari kugenda bagaragara. Si ibyo gusa rero, ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza Murera, igikundira igikaka igikanu cy'imfizi, ikomeje kugenda ikora amatransfer agiye atandukanye. Ariko mbere yuko twinjira muri ibi bintu by'iyimiriro, mbabarira untize amasegonda 5 yonyine ubanze urebe ko wakoze subscribe, hano kuri Yacu TV, Yacu Sport TV, cyangwa se kuri Motric Rwanda, ubundi tukomeza kugenda twibanira neza cyane 5-5. Ntiwibagirwe gukanda share, ntiwibagirwe kurikinga ibiganiro byacu, cyangwa se ngo twandikire niba ubona ko hari izindi inyunganizi zaba twaba dukeneye. Iyi ni Yacu TV. Ikipe ya Rayon Sport rero nibyo nababwiraga, ikomeje kugenda imanura imiriro, inkuba z'abakinnyi baremereye cyane. Kwikubitiro yamaze kuba isinyisha umusore uturutse mu gihugu cy'i Burundi. Ni umusore uremereye cyane, ni umusore muremure ushinguye, ni umusore ufite gabari, ni umusore ufite ubudasa budasanzwe mu gukina football. Uyu musore yakinaga mu gihugu cy'i Burundi, akaba ari umukinnyi ukina hagati mu kibuga, central defensive midfielder, akaba ari umusore w'umuhanga cyane, bamwita Fostek Tokolikao. Akaba yamaze kuba atereka umukono ku masezerano y'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ntago ishaka uyu nguyu gusa, kuko uyu nguyu ni umusore uje gukina hagati mu kibuga, ikeneye umusore nanone ushobora kubafasha mu buryo bwo kugarira nyuma yuko umusore witwa Youssou Diagne aje kuvunika. Bakaba rero bari mu biganiro bikomeye cyane ndetse bya nyuma n'umusore witwa Mitima Isaac wayihozemo, akaba ari muri deal ikomeye cyane n'ikipe ya Rayon Sport kuba yagaruka kuba akinira ikipe ya Murera. Ni mu gihe kandi uwitwa Olivier Gishweka, uyu muzamu w'umunyarwanda ariko uzizamu ku rwego rwo hejuru, ari kugenda akomeza kuganira n'ikipe ya Rayon Sport, ndetse ngo ibiganiro bigeze kure. Amakuru tugenda dukandagira dukura indani nuko uyu musore tayari rwose mu gihe gito cyane araza kuba yinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Ni nako yari itegereje rutahizamu mpuzamahanga wagombaga guturuka mu gihugu cya Cameroon, ariko iyi deal ikaba yamaze kuba ifailinga. Ni mu gihe ariko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bukomeje kugenda buganira n'iyi kipe y'uyu musore kugira ngo barebe ko yamanuka i Nyarugenge. Mu gihe rero byaba bikunze bigenze neza, turaza kubona kabisa uyu musore ahakandagira neza cyane 5-5. Iyi rero ni Yacu TV. Icyo usabwa no gukora maze gukora subscribe, ugakanda share, ugakanda like, tukayatubana neza cyane 5-5. Ubwo tuzahure ejo ku isaha y'isa 12 zuzuye, aho ruzaba rutangiye kwambikana. Reka mbabwire ndabakunda cyane, ariko mugire iminsi mikuru myiza ya Noheli n'ubunani.